Ya kaçak dedim ben mi? Ne? Kaçak dedim. Gel. Git lan candır bu. Altına kan tartı al çapar çok kırıklar. Altına kan boşalt. Açık telefonda boş. Evakuatör çıkarıyorlar şu anca. Ne dokumentlerimiz yok burada. Bunu açmaz mı işte o adamlar sıkıntı al. Çoşum açıp bunu ayda veririz de. Sonra cevap yapmamız. Ahmet kardeş. Ahmet. Açma ya, açma. Aç ev tabii ki. Sıra olsun, yürü arkadaş. Aç öyle, açın. Gel, tamam. Teşekkür hocam anladım. Abi bu bilet olmaya Dokumentlerimiz var mı? Anurag Baba direkt oldu. Abi canlı üstüne 1. yanvardan tutunca girdi 2009. Şu an çok uzun. Sakatlar. Anurag Baba boyunca. Destek oldu. Alo. Telefon açamazsınız değil mi? Yaxşı rakam. Bir nasıl biliyorsun? Açamazsınız değil mi? Ne oldu? Özün uğutasına Anurag Baba ançından beri açıldı. Güzel 1. yanvardan tutunca girdi. Eski etinde başka televizyon var. Az pon Kırgızistan maçı. Zaten sen yürü ötürü. Şu duvar böyle gider. Kaçan karar attınız bari? Kasmış mı bayağı ayıp bir kere ekran? Yani sonra bir turda mizan bayağı cevap ataklar bile öyle biliyoruz ya. Şimdi yaparsanız çıkar. Yaktan Allah'ım şu an çıkmış. belgili olduğunda 2012 yanvardan başlap Kırgız Respublikası'nın aymağına can kodeksler girgen de Cenab-ı Murun Kadim Sırak Uzula girçili hazır alıp joyulup Uzula joyulup kodeks ol. Oşol Uzula joyulup kodekste biz İçişler Ministerliği'nin ilgili miktarından alıp transport Cenab-ı Baylanış Mesleği'nin tutup alğanda oşoga özümüzde Buradası hazır Respublika'nın aymağında ayvay aldı kaybıydı, Taptalay'ın tenirovka kılıp karangılak olğanda ayvay көбөйдү. Ошондуктан жанагы Кыргыз Республикасынын транспорт жана байланыш министрлиги менен биздин ички иштер министрлигинин биргелешкен ишмерчилер түзүп, ошо транспорт министрлигинин алдындагы жана транспорт агенттигинин биргеликте ошобуздун Камсыздоо бөлүмү биргеликте ишмерчилер түзүп азыр ошобуздун аймагында ушу автоунаалардын алдыңкы айнеги караңгылатып кыскача протоколдар ошол транспорт агенттик тарабынан толтурулат айдоочуга ошол шартты түзүп атуунун ичинде айдоочу жумуш керек. Азыркы эми ыйгарым укуктар бул транспорт министрлигине өткөрүп берилген. Азыркы эми бул ыйгарым укуктары кайрадан транспорт министрлигинен ички иштер министрлигине өткөрүү боюнча жогорку кеңеште тиешелүү комитетте мыйзамдар каралып атат. Биринчи окуудан өттү. Буюрса бул жол көзөмөлдөө багытындагы ыйгарым укуктарын ички иштер министрлиги жакын арада жогорку кеңеш колдоп берсе бизге өтөт, биз көзөмөл кылабыз. Ушундай кылыштын себеби негизи жанагы транспорт министрлиги өзү көзөмөлдөй албай калды да.
машина тоқталбай қалды. Анан айла жоқ сіздерге сұрады машиналарды табып. Негізінен бұл транспорт агенттіктер негізінен жүргіншілер тасушы баяғы ішкі автобустар менен иш алып барчу алардын жеңіл автоунаалар токтоп аларга штраф салуу жыйган укуктары жок да ошого биз жаңы кодекс боюнча буларга жүктөлүп калат. Бирок биз аларга тосуп беребиз, алар протокол түзүп берет. Автоунаалар тосуш жагынан биздин кызматтар тосуп берет. Кайсы убактарда сіздерге өтүп калышы мүмкүн? Эми азыркы кезде жогорку кеңеш тарабынан биринчи окуудан кабыл алынды. Депутаттар ушул бир эле тонировка эмес, башка беренелер боюнча дагы мурунку ички иштер министрлигинде биздин ыйларымызда биринчи транспорт министрлигине өтүп кеткен. Бир канча беренелер боюнча азыр ошол жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде каралып атат. Эгер кабыл алынып калса, кайрадан ушул тонировка анда сырткары жол көзөмөлдөө багытында бир кыйла беренелер бизге өтүп, биз көзөмөлгө алабыз. Çıkırıp kaç ama? Şu haberleriz. Просто 1 январдан баштап 2009 интрас берген. Рұқсат тағы өрледі, рұқсат берді. Жоқ, ben жағдай. Ne değişti şunu verip ескертіп болғанда мындай да егерде рұқсат мұрда беріліп жүр ана берілбейді деп айтса бүйтін ал берілген емес ошол гайдын алып интрасына берді ошол болот экенде барып табып берди ошону биле албайсың жаштар жаңы кодекске ушул эмес бул ошондой кылгандан кийин биз кандай кылды ошондо айткан кантип айтты атең айтты боло берет деп атең туура эмес информация болуп калды барды эле ошондо айтып атпайбы ака барды эле ооба жаңыласыңар андай эмес Сіздер қандай ұқты барды ошоны? Мына 2019 жылы 1 январдан баштап гайля карабай калды. Анан кийин буну ортодо чечилип атат. Ошо чечилип бүткөндөн кийин дин бирөөсү өтүп кеткен анан кийин ошондон кийин баарын тозуп тренировкалар сыйрылып анан кийин жаңы разрешение берилип анан неме кылат. Ошо кирип алып ошол жерге сыйын. Nerede sıyırırsın? Koçada tartıp жүрбейсің koçada. Ол да айтып бердим го тартып бербейлерчи. O flagman. Flagman nasıl ya? Ha. Flagman. Лайкот. Тренировка дошел.